Lele, Pikalan. Kanda pitharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. U Dr. DRL Nonglait u kertong MP ke National People's Party NPP cakabai election ke Shillong Parliamentary Seat hawawan pan kerchan nakipaj ba hagayalang wadapan man hajawai hagar pasantri uni benai hayung weli ke dorbal chenong chiliang right hey emlang nadu MLA ke jawai u wailan miki shilla kiwaya khamat ke parti bekentup yau Hamlet Sound doling UHM sang peliang wakiwi doong wakamat u chim hagani kenti to ke language policy education policy secularism wei to le ki baju lai memorandum uca ke sarkar ne bah to kimat dawa yang kipaj ba ong haro wa mandaya saj unai benta kini kimat mto u yasa judu nei benta ke NPP tangwa yasa yang u uman ko nei benta kipaj ba nei tem le manu dukam ukertong yang ke NPP tangwa u to ukertong kipaj ba waro hawa kelamban sengau haro u iro ya kipaj ba ke jawai dewa ong wa mangi ki ba maya ye roi ipar wa ilai chaprang nei te idau kipaj ba jit ki dau u mi khamat u ye wa pen man kam ye te hawa iro ya ki kam wa bahawa ke sarkar dale ko nei benta iku iroi ke jala ki bun ki benta lada hei pore puthi iwai ki lat yo ki kam wa te wachna dewa ong wa kini ke sarkar da perchang wan ra ke le chibun ki yarap lada to ya ki khon khon ru kholot wa ki man bai lang ba ki skim wa pher ong hajrong kat kam gini ki kam wa baha ka sarkar lada ki paj ba wan lai ngop ki hecha pen bij wa ya bakla yong giwi ki wa pen bat bun jaj bun rukom ya ka sarkar tin sar wala da wan da wi wan ka sarkar bai tang open chna go ya ki project warim le myi go he ya to gi thau kre na mo ki institute wa pher wa da wan ra da ni ka sarkar le boy myi ki upalai chkhman kam te khut kerpat uya ki paj ba upten ye ya kre lang wa kani ka sarkar khnang unang ye upan baha we pen ku chu ye ki benta wa em kam we iwa kong san tam to upan ne pensa ya kariti dustur ong haro u wala da ki paj ba khasi wa jaintia yo biang ki yo umi khmat cha parliament uchim we kit khle ne benta upan psia ya ka khatin khasi ha ka schedule kariti sanchar wala da ye upan psia daw ye uwai ya ka khasi department haki wiwan ki university we hei te por ki khnro kholot ka jalla me khalaya wa pure hadil hi le u alat ki upure khasi nei te ki wa pas MA khasi wa PhD khasi u yo ki ulai sikai hadil hi university ya ka subject khasi ka jawai ka dai ka ye bat ka je ya ka roi ka pa bat ka ji ya shapran le je ya ki nomela ki bala ham purlong apa yang dia jawab yang dia education ampadan ka bueno kalse ka po jawab jilla ka jami ke bala punyo ya ki people's college lively hade do ka district hade itan college kansia kumala ka daw bawana ka Thomas Johnson College ka Shampoo College Magdalene College apa kaju ke district lainly PR People's College lamda dai ki nongela ki bala bang pengen ya ke sarkar pinumla panyo hadu lainly ki People's College ha kaju ke district kani kalam sisa kajila jom ki nongela namar ki nongkie ki nan bari jir ye ki nongela ki matrai namar ki nilai ni Janji Western College, Roglayo, Yaga People's College scheme. Kani ka scheme kade kabalang mundur na slamba. Hanay kumsyon na ang punurlam. Day kani ka sarkar NDA kabalang punurlam. Bakit sama pulis na yun ang
kam ke ba lese ke bakila tanam ke kam ke ba hanrai ke wei ni ki karya phatam apnen ki samna ne ke ta kajing tu kajona habal wan man punyasno bat ke ka parti bat run sa ke jelisan hima sima kalau hador kini ki kentin pira bat kita jalan ban punha ban punsai bat bantai ki pari ni yang hador ke imlan kasalan ni yang hador ke nomre ke mantre ni yang dawa badalkan badirat ki kuat samai dalam ki jindu ni kan ki bano asal haka jimat berkat ki bakulmar nomor ke junduna ke kam ke jan ke terikan ke jan ke jing kedu kam ke jan ke jing bomban kilat ke lenti bagian halal halal ki jauh ki jan iran kam ni sorkar ke bateri ke sorkar ke baklan anda yang ben kita anamna anweki ki jinge marmar kunni Kemudian mantan dari postman la pelan ni kijinge, dari postman la kenton ni kijinge, dan rai itu kiskin itu kikam kijing mereka kiba imam la la kedau mende kidau kisaki basha bagi dia surkar kadang dia kaman panwen ni kijinge lakat taru dan sibuan kibagi dia panpunya hatbat ni Sibuan ke bangla banle, hanai dan donsu. Sibuan ke wepa, kiba ni donkan ya ke bangle bat ban pundak. Ngasepkin yo bagi padma, kisnap ikiji penting, kisnap ikiji hikai babakla. Bagi dia sorkar kalau bakunta. Oh kira pandan hanya apa kijing ko. Agak implementation level. Hal ini memberikan skim memperber, ya kita menolak, tidak baik dan mereka badankan kalau pantenha tu mengalam mentan ngasepkin, yo ada kawan ada kawin pakai surga, kini ki project, ki surat, ki bagi betul dalam kisah kemah, enamlah waktu lebih baik ki hari ketulis dan mana kau ibat surga kawan, ki institution ki balapli haki ni Islam ki bamanta ki bagale sarkar ka hukum ki mamer ki batmai wala ki ya sarkar ka batmai an Allah lesi bantunya ki sakma ngira ka batmai Islamic college ya Islamic engineering college ya state university but ki ni kinno ki beren ka door but ki waipa university bagi institutions ki babhatam hagi India nagdagdaw nilkan ya unomikman badan ya nadi bag drawing ya kaban yasulab ban budin ban punyo ya kaban kebabian dan training ka bag kabinet nani nagajana the one that is over is ban kentu ban kerpa yang dia trelang jampi ipada ban pengi dia trelang ipada ban kene kesorkan gatwa berkedau nomor ke education kebangiran kam yang ban transform siswa ini bentai kebangiran kam ban transform ban kentir siswa ini bentai kebangiran kam ban kentir woi pat kebadan kam ye kalau Banpene persa ya keriti kadosur Banpene persa ya kebor jom kisna berki ilaka kira kihima kini kalau kajilan kerpang kerbang inde bantu kita circumstance kita nak musyian pula ya kisna kitau kiborsna kibor jom ilaka namar kini kiram kibor makentang berapu daun semua uman semua. Gini kan pene, ya ketegur ketekan. Gini kan pene,
yang disungsuk kesungguhan. Nada sisyo, kawai kebanginankan, dan sudah lengkap dengan lapor kalian, kadai kita kebagian hadapian parang kasih kenalasan, nginankan banyaknya yakin orang jauh kajing lalu harga jingin, nginan kijang jingin keper-keper, hanai nginan kawai kajan beliau nyotrap nyoskum. Ngiran yakin orang berkat keper-keper, ngiran pun kihima berkilaka, hanai nginan hangi balo ikut nyotrap punya masa. Kamta ngiran kau mengenai hamsa yakin orang jauh kajingan katkaba mani iman ya kaban ban hala kajong kaban ba kaji sutu kajongi kawai pokowai kan hunjingan kawai pokowai kan hunyam kadam ya commission ba kata commission kalong kabakirong hadat kin nawai service to the whole person kaji syakri nagamta kaji bha jong ubriu bodok situ kaji bha hakamen kaji bha hak imlan kasalam kaji bha ha kaji muslim ba kaji bha ha kaji jiperkat nirangkan lengba ini kesen maper jom kikan hunjinge ban sekri yati imlan kasalam ba dei lengba ini kesen ba saroi kapuli kaputi saroi kamera ni sadam ki school ni sadam ki jagari hospital ni sadam ki hospital ni sadam ki jagar padai counseling lande jinge sabab ni sadam ki sen ma ai jira ye ki landa ye ki rangli ye ki ya ki jugi baro ikan hundian kidam ya commission kumbang aurita service to the whole person government bantai yang terlampau mandiri physically, socially, emotionally and spiritually. Kadang-kadang kawai kebangi dari tempat, but kalong kaman ya kebangan keren, but anyada hakini kijok kibamata kiba niri lasangan kijike hanyang. Nirangkam ya depan terlibat ay bori ikut sama ban ay bori kenam kini kesorkar kebangsa kawara buan kali welfare scheme ban 4 juta ki welfare scheme ki mabuan ban ay jiran kena sama ikilam kini lengba kisar berpuru lengba scheme per bagi sama ki train ki kansorkar ki bomyo ani ki train ki kansorkar tina amene ki jat lajong lekin ki sorkar persamaan kita nirangkam ki punya ki song bisa ta sentai ki ni domta ki thu ke jawa ka ki anur ke jawa ka ya ke ban ya saat ki ministry ki per ban ai ki song bisa siapa jela ki jomi kepala berkesan iki kon samla iki longkmi hari itu ibadan namanya iki hakakam kejam kamai kejam ini kawai pat ke polisi kawai damkan ya kaman pidur long kedai kalang polisi lani kaji persiapan pedrong ya ketien kajomi ketien khasi agak khnet ke bapra lada ketien khasi kebanyakan penangkan lan mentar ketien thok ketien kulit haki school haki college kan runga ketien ke bapra ansala dan pli ke khasi department haki waipat ke Central University gom hatali tak haki wai ke namba bat hanta ki samla jadi populia dedi kini aman puli subjek khasi hanta bakase ke khasi bat PhD khasi kini aman ikaya Delhi University manikai
yang subjek khas. Kini kita dijumpai di Bangladesh. Langkah susun mereka kata, lada keketin jogi kelayu menurut tahanan kerja berapa. Lain tu ada konstitusi jogi India, ke identiti jogi kanne kansa. Kemudian poin kontrol apa pada HRS, apa im keketin im kajai beliau. Perlu Lamar kata, niran hame boncat kijat kita, bak kene dalam kajing kena kabuti jam iu kon nyawasa. Kijat kita paper jam ukon nyawasa. Kin sayo yaki tiara yaki gran bak kentiu yaki lembaga institute jam central government. Kalam ke Central Institute of Indian Languages Hati Amaisor Kawaju Ajira Nagamantaka Wapnia Bankan Tiu Yaki Indigenous Languages Katimna Lane Katim Maram Lane Katim Jom Kano Kadong Kesnap Jom Kun Nyawasa Kanyo Yaka Jira Kawabiang Nagamantaka Bang Kentiu Kesnala Joka Kebagila batang awatain kan linguistic varieties kan kelalong ka standard language. Kini kita katuran ni kimati kibangaran kwa yang mansim tu kejikitri lada upada John terikasi bacan dia uibet yang manjir dengan kum unang lima siapa dengan Henry Shua Bangan Siong Kajik Kepat Kejangan Kalong Ya Kajik Terela Ngadon ni kini isu Ya kini mantri kan Kiba laong Kilong kimat Kiba lasim Prosenter Shua Bangan Piyas Law Pagriyo Parti Political Party Language Policy Education Policy Secularism, kini kilong kimat, kibang lajulet berabor sa kasorkar. Bangay may marandam na kapor sa kapor. Nama kini kimat, jindawa jong upata. Kumta, parulog, paruribiti. Kini kimat, kilang kimat, kijura jong upata. Habang yasay, nagsim kalingkor, banyasay kan kita kini kimat. Ngan menyesal tahun kepada ke parti NPP. Henry gaji asal jemaah kalau nak kepada upaga. Kemudian dari tak kami dia. Ngamai kepada tamu kami dia. Jom National People's Party. Henry kami dia jom hiu upaga. Henry kami dia jom hiu baru. Kani kalau kan nomornya mencoba lagi, ngambil persia ini lo, hari ini saya bet nak mentau pada. Ngambil kan persia ini lo, hari ini saya grand bet nak mentau roy kepa. Ya kuat, bagi wendo yang begini sih, bagi wendo yang kerja kensot, kaji pergi, kaji penpitar. Handrai, bantrai kam, babangkran, dah kejing jai, dah kejing yang kita perlu. Malam ini, yang para marjan ni, yang para perlu, kuno ni lah malam ini, yang kerja dunia. Kini kalau kejing khat kejangan, balaran kuno kejing thun, kejing apa kena, hakisnya ni balaran. Let's say, bom yang biar yang kita ngobrol, kita terlihat dengan terikam terjam, siapa nak? Jangan nak hidup, ya terima kasih. Nak kita beroy apa? Lapandan hari, kibom sendiri, kemalam mana, kinong kersan, jom National People's Party, nak khatlang itu baru. Hanya kenti
kajian ini kalau kerki, ya MP berpeluang ini kini kijindawa, ya kini kimbang kijura, but transform education, nado ka lower primary level, hado higher secondary level, but continue ya ka higher and technical education, kata iki college, iki medical college, engineering college, but in state university. Kini kita kimbang kijura, kibangudan kami yang beliau pada jumlah menteri kini dikam. Ketian, kemandilan kami yang ketian itu adalah constitution. Ni dan kami yang beliau batin, yang teori kisahnya dengan ketian. Namanya yang kemanbo, yang di skor kita pada data, hakmat Ministry of Home Affairs, dan hakmat Parliament. Kemudian yang keempat ini dari surat yang kemaniwan syekmat menayai di kerjaan KMP yang ke National People's Party hari ke MP election berbanjir yang official candidate jom ke parti Dr. D.R.L. Mohamad. Maka semua bahan sempurna yang katarik pada tempat ngimpat lalu kalau handai sekarang salam ini niat dah kemarwan ngakem tu ya bi kom kinong sosnong badan tinggi kile kom kinong sosnong kibabha bapasta ban op pulen dai yang kebuat ke jampi ban ketu kibara marjan kiparasno kibahai pasan maro ban yemi pada Bandai sini jaga terbuat. Tan kawai kerai, kata kalau banyak trainer nak kata kawai kapal, bak nak kata kajian beliau. Bak pensiun yang kasar, kajopi hakadur jauh dekat. Bak pensiun yang kata, yang kuat